Presiden Kameglaya People's School Traders Welfare Organisation ubak rembai minta kesngi ulai tuo baka kam khayi dewyong kalalong minta kabeduk nong kum hagipor giba menshwa. Habakren hikilat pathai kubor hasilong press club ubak rembai ulai tuo ba un ai ka memorandum sya menteri rangba ka jelau Konrad ki sangma minister katanat mining but geology but kumjuru syikiwe ki he sorkar banweng yakani ka jing e jongki. But kalau kompen biang hakabai day kikot kisla, kadai ke basuk namar ya unong khayi bo biang kikot kisla kajaka bo khulong yu doyong na kata kajaka ulam pempen biang kot syaka DMR, syaka custom excise district council na tangi sayo ai kisalan ban khayi. Henry mentau snempat kalong la khongpong. Baro hinda klin naka nakinong khayi doyong hamegalaya. Gidang yo khayi haka atu sau taring Disember. Sakawai hadu mentaka Benggol kadang kan. Te kamun umar hako bernihat asyus akut habel tolal asyus akut kibriu banik diru kimla kimlek diru kila yang ngam dot ngisu ipi ngila yang ngam kala akta try ko moong no te banira pen pensuk I para khayin doyong ngila ya prakhat ta kawe jengmut ke baskem ban seng ya kane ka seng Meghalaya People Coal Trader Welfare Organisation kumba pitip borok kinong hi doyong bamenta ban khayi doyong idon kamsalan ban khayi bun sim ka doyong ka pli ho ban Oktober te henrei ba Hanin yu iba, hakane ka kentipat yu iba hadin pada debt auction ru yang udaw yang hau benai April arjar arhuway. Nim sung thu balai bagi try salan, kiba job ya ka bidding, naga kul India kim di, kim penyai, balai ka sarkar kan penbor ki try salan ban penyai ya siopet ba. Kane ka de ka daw bakong san bani seng ya kane ka organisation nomor unong hidu yang judon jingtip ai ru. Ya ki polisi jong ka pasarkar, ya ka sarkar. Penpensuk inong hidu yang kiba air revenue ka sarkar. Kajing hidu yong kadai ka wehi ka ba nungkong de ka sorkar ka yo nong nagane ka kam henrei penjenjar yang upai ba kelino nong kleriat kelina na west ka sihil kelino dauki mangi na boy ngidon jenge tang si trop bangin khayiro inwan phayeng arko hajar kadai ka ba ba ni nong hidu yong ni nong shu kum ki por man suwa babun satang gijing siu bat la manipulit ya ka rukom penya ya udaw yong dengan nampak ban keren ini ka benta dengan syuong ipi la ni manipulit ya ka kompanya yung doyong kane ka de ka daw ka bakong san bangin seng ya kane ka organization te ka seng kan yang le ban pe ya ka bahaka miat jong kinong khayu doyong bakinim sya yu roy ne sya knyok dor bat ka jing khayu doyong kan long ka yo nong kum haki pori ba men shwa yangi bat ya ka sarkar ru nyim sotona bakan kan kan kano ka bolong illegalities nyil ngi ko ahe bakas tiet jongi kanya ki khmat nomor 5 PUI hi kitulop sarkar usakut sekiwe ki ingin sungguh usakut lot ki bro kita ki bil jongki te henrei une di umar ba ai revenue ba tengin pek lam ya kene gajing jongki pat ba berpersungguh ke sarkar hanen yo iba hakane ka kentipat yo iba hadin pada debt auction ru ya udaw yang hau benai April arjar arhuway nim sung thu balai bagi try salan ki ba job ya ka bidding naga kul India kim di kim penyai balai ka sarkar kan penbor ki try salan ban penyai siopet ba kajing hidu yong kadai ka wehi ka ba nungkong de ka sarkar ka yo nong nagane ka kam henrei penjenjar yang upai ba kelino nong kleriat kelina na west ka sihil kelino dauki mangi na boy ngidon jenge tang si trop bangin khayiro inwan phayeng arko hajar kadai ka ba ba ni kinong khayido yong nim yo nong shu kum ki por man suwa babun satang gijing siu bat la manipulit ya ka kompanya ya udaw yong dengan nampak ban keren ini ka benta dengan syuong ipi la ni manipulit ya ka kompanya yung doyong kane ka de ka daw ka bakong san bangin seng ya kane ka organization te ka seng kan yang le ban pe ya ka bahaka miat jong kinong khayu doyong bakinim sya yu roy ne sya knyok dor bat ka jing khayu doyong kan long ka yo nong kum haki pori ba men shwa yangi bat ya ka sarkar ru